Sanok sabon kumanatid insanan, kung sikaw tu kanuh tako dumagyampay kasari dot sabon do no, atak pakatilang busom kanaw misis at takad iswang samaya. Inarahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw tu iswang da pagyampayan dahay da kasabon do no, nga hino ko dot manghak dahay isambot ang pupusan itit kay sisan dahay sumaya. Tinasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Si maboras ako dat pasanang kaswabon da insan po kumanatid insanan. Siyaw tu gisa mapukul 5:11 nga kakalpad hedge plus at line kay season to na padilog ba na YouTube siyaw dit mihum-mihum padhilad Facebook nga may gid ako angatay dat I will go da sumwa nga hitid YouTube do bay no may dat isiso ikasari ang pakinangahan dati. Okay, jadi kaswabon na po bay no nga ay pelajaran ko dati alumi si kasari alumis kasari da mo ni kidsuab tuluh na po hadat panambarasan dati nga magi sa sakadong iswanggot kitab Roma pasal 14 rohyan ako lagi dat may papampay dat Markus pasal 7 hitinapad ayat
13-19 tumanu ditit buku renungan pagi nga karait menghakimi nogi memaratu dot kaum balutan. Jadi harala dua kamayan dahila. Nga sayra na panintangan ko na pelajaran o kita ko dihilad grup DM 1 maturid digi nga aransak gilad karait nga inad haus karait nga inad ang putik dat kita ko gi. Jadi ay kakitanan ko na padila pelajaran nga igitan ta ka dat mangiralam ila kamayan dat saling menghakimi. Sayra na panintangan pelajaran pasunsurian na kuna di nga to kaubasan na palat kamayan dat saling menghakimi nga iti takanon dati kaubasan da ilo harap yahik suway nga pagumuan na po nga karay tilat takanon. Okay. Iswang dat Roma 14 nagi Markus 7. Maita ko po paguluan ay dat mangukab iswang da kitab Markus hingga dahara isa it kaubasanan da tulun dot mangimbulay ikamoyan dat ainsahanan no patakanon nga halal ka. Okay, iswang da kitab Lukas. So, Markus pasal 7. Jadi mentok kakapailan di tambalut-tambalut dot ikatumbayaan da suway oroitan na padati ti karait takanon da baylo nga iti na sa bahagian mantadit pengajaran tay ka tutuduk ke kitab maya iti katumbayaan dat Seventh-day Adventist. Markus 7 ayat 19. Tu okon ka isumuang ka iswang gat ginawo nga iswang gatian patamon dahil jamban paingka nagi isyo pinapoylo insanan na pumakanan nga halal. Tok piro-piro natadaw dat ilo na po perkataan insanan na bulayan to kagi nunuridi insanan na tulun isay na po atumbayaan salamatan insanan na po retan bay no nga insanan ni karait na di kongonduan insanan na po payumiyaw ilo na kongonduan at san ay panakatina kagi kaswaban na bay no nga insanan na pumakanan nga halal. Paingkurah ta kadi da mangimbulay dat karay to makanan. Okay. Ipagiwabarasan na padilat ti nga intangan ta kana palat Markus pasal 7 tuloh na pala panambarasan nga perintah Allah kaubasanan orang Yahudi. Inapahit suang kasarita lay tang pinengay nga insan tadaw akan na diyo lo di kaubasanan na pati tulun da Yahudi nga makan na po nga momog manginsulangan asa no matiti kaubasanan dilo tigi yati na po kadang-kadang kat uli karandad mamakai sudu ay say igitanit ti ka
Di momog. Nga yelo no patiham apantang yelo det right ko kebersihan. Intangan no padati nunu na pa nga apantang no yelo. Karait hari Sabat nga apantangi letulun Yahudi. Gisom di nga det iti napakatumbayaan det hari ketujuh Sabat hari ketujuh na di patanda sa let orang Yahudi. Tu apantang dia yelo. Intan na padati kamus dewan rahit ke hari Sabat orang Yahudi kamu tiki. Jadi isu anggota kanan nga apantangi kadaw yelo. Asarisid hingga akan hingga amu. Kumbalo ko nakaranggaw di Pasar Malik dot manahak kepelajaran nakarait pasal tulun Yahudi ki. Kano pa siya nga ila no patulun Yahudi ay mantadet ipamomog dilo. Kaya di na kayo kita timbaw nga man pati dia lagi. Katakan da itinapa nga timbaw gayong. Kobasan na pagya gayong to ko nga iso na talingo. Mungkin dahiti penyet ti. Jadi momog no po tulun Yahudi iso at panukadan inapay talingo da iwanan da iho nga igalibang tiyo kayo gi. Talinga da iwanan igitan ni tilongan dawanan. Talinga da galibang igitan di talinga galibang. Nakura to iya di. Iati na po igitan po mamakay longan dawanan o gano galibang igitan no mamakay longan da galibang. Nga diyo na po ham tinggayan dawanan wanan na pangigit tinggayan galibang pangigit. Nakura to iya di. Sakira na pod isi sa tinggayan da gayong nga apiso lianan ni tilongan da mangigit. Sedangkan da itinapalongan da pinangigit dati nga amurong po apa nalihungan. Iri pagidi dat igitan ni tiwanan no patimbokon insuan palongan da galibang. Insuan longan galibang itinaginda galibang pangigit tinggayan sampaping tinggayan galibang. Jadi oborisi ka. Intangan na po dati alumi sila kaubasanan dilo. Ilo na di paindalanan dati gisambudan do. Jadi umbal na dilo kurid dito han Yesus amin na mau gamakan. Di elanam paingkura dilaid ga ay si kantat sikang tay kasudo di gulupo. Iri no di kadilat tulun Yahudi amon usid amo mau gilat murid-murid no ka. Mantadi kinaubasanan dilo ayat 5 minanguhat di tulun-tulun Farisi ahli Taurat kuma di Yesus nakuralad murid-murid mutu ayla masih tumanudat adat istiadat nenek moyang dati. Yelo na po nga makan miampaid longan dit sasamu. Jadi nunuhit adat istiadat dielo inaraitan dahilo ilo makan det mesti demomog. Harasa ulunat ay nakarait. Iti na pa nga pasal na marekomenda sumandak. Kasi agi ay pabuli numati kapuya hisumandak ikuo ka. Iri na pa nga karait ti bujangan ni ribo. Pabuli numati kapuya ikuo dat sebelum pod papasasadia makanan mantad siya idumo mo ipay siya panginsu-insu manginsulongon turos gakod ang mangimburu nagi ka. Ay kakaganda monsu kapi ito anda kasiwat dat sumikapig yang magansok. Abuli no matisyo ka. Asanang ibagalat manginsu-insu ki. Kumbala ko manginsulongon manginsu nga turos pananghi titalinga kayaan nga ko ka kanagidi dito sa
kau ini macam mau sambayang pula. Jadi inapoi mantan ko iso it kau basanan te ko tradisi adat istiadat Yahudi inore tanda hilut ayat 5 nga ilo momou ay lanto kan agumu pe kau basanan dilo. Mantad de hilo na dilat pinagisimbar-simbaran di na nawayaan dilo. Yesus sendiri nga nakarahit na gidid minangumin ba di Yesus ilo diologi ayat 9 kana pa siyo kailah ko na di kapiyad papaisan dat boras sa kinarahingan may dat iya ko na po nga kanong mamiyara dat adat istiadat do kayo ka. Right na po ka adat istiadat harhot timpu-timpu kanta-kanda iyati na po nga ipilitandet wanan kagalibang tanudan to ka adat istiadat tiko tanudan dati ot boras kinarahingan hari kanta-kanda tilo haramang ko timpu-timpu da iyati na po nga kasuanggat ay ikomanda tulun dat dalam dilema moid igibang moid iwanan gisambiat timpu dundo nga okon pihaka adat istiadat Yahudi ipi adat istiadat to basanan dati de ikampung nga kampay to kailat ay kamoyan adat istiadat manikid kayo nun hara na pati adat istiadat dati may no didit Yesus pimbalanga sayo lo di ayat 10 na boras di mantad de Musa minoboros uramatan do kayo tapa tina do kayo isay na pohot monomboros sa tapa tina daw patayon ka nga moboros ko haro na po yung monomboros kumatapa tina daw nga nunoy haro dia ik miloh da gunoon dot mamiara dia nagunoh na untuk korban persembahan da ginarahingan. Kailan na ayat 11 sila nga ringkas na po nga mga galiti. Iyo lo kadaw lo nga siki-siki tam kinapatayon, kinapati korban. Siki-siki tam korban. Kadang-kadang ihati kadaw nga iya di matibay no gi. Nununa pohit ay harod ipamagunan nga ngon dati paboroso dat nakasalip mo pa Tuhan Yesus aiso nangayri dondo ka. Persembahan kepada Allah. Siki-siki tam nakasalip pa Tuhan Yesus niwaguhan aiso na diri nakasalip pa Tuhan Yesus ka. Mantadi di ya kau na padi nga adi popologa sidi momonsay kau di dat nununa po montakotapa tina do kayo. Mantadi di iti na po boros sa kinarahingan nga mandi do ko borosad aiso no di bayno sa bapat adat ko basanan di tanudan do kayo. Gumu po kadaw it mando kayo paindalano. Jadi mantad di live gisamdan do nga miloy dati borosan dat no di iya di bayno ka kau basanan dati dondo nga karuba takot tamborosan dat tulun dat napatay na pa bor kuasa bikin napatay ni Tuhan Yesus iri tiya nga aiso ngay na rin bayno ka labi po did karay ta makanan gi akan ngay no po napatay ni Tuhan Yesus nakahalal ngay na rin ka ya didi ko basanan dat orang toko gi minamalahaw di siyo de kagumuan na tulunang minoboras kumadilo iyo ko do insanan pakinangaw ko no intangay na do kayo ayat 15 nununa pa'y mantad da saliwan
isumuang ka kumasa sangulun nga kano mo na samu nga isumaliwan ikano mo na samu. Ayat 15. Nuno na po pasuangon nga amo na samu nga inagi sumaliwan o kano mo na samu. Nunoy sumuang. Sudah pasti ino pa sumuang nga itakanon, itinumon. Baino na po ako takanon tinumon harangayngan dati pojarumo da baino. Nugya kari dadah kari man pojarumo. Jadi naraitan ilo na mati ayat 15 ako basanan da tulun mga dat popot-popot da ino pa itakanon nga o insanan na pa nga akan. Umno kagyade. Nuno na pa momogiyom nga asilitakan no ka. Ang sayra na pad intangan dati ayat 16 isay no pa ikitalingom pakinangaw ko nakama. Kasuang no padi siya hirid walay tinumong kiyad mantada kagumuan minuhat di murid-murid di siya mantada pinanukadanid di. Ayat ko da mualo. Simbar no pa siya nga iyo ko nang kudi nga ako'y karati ka. Iyo ko kadaho nga iya galid yun ako'y karati kasi agi. Ako nang kunakaylo danuno na pa mantad sa liwan isumuang kumasa sangulun nga kano mo na samu daw. Ayat 19. Nga tui na pa sumuang akon kay sumuang iswang gaginawo nga hilatian patamon na hila jamban mantadidi pinopoy lo hisyo iya mo nyatakan o insanan po makanan nga halal. Wah, jadi ilo nung tigunoon dati kanat ti itu perjanjian lama ka. Imamat pasal 11 ko basadat ngandati rito. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru nuno na pa sumuanggat ikabang dati itinan akon ka irihat manasamu dati nga nagi kaboborosan dati o manasamu akan nako iyati asamu nga tulun da suway ka do kagyad hilon gi naboras di Tuhan Yesus ayat 19 hadid dompok mantadidi dengan demikian isyo pinopoylo o insanan putakanon nga halal. Andi ahoy habuli to kamatimbang kanda tampias gi. Oke, jadi pengkura din o insanan pong makanan nga halal. Boras kagusyo na pumati sumaliwan mantad sa sangulun irini mo na samu daw ka. Ayat 21, Markus 7 ayat 21. Sebab tu mantad da suang, mantad da ginawat tulun, mihirinam mimbulay pemusarahan da araat. Percabulan, manakaw, mamatay, perzinahan, karaton, tirik, kalicikan kala tirik. Man kuno po tirik ilo kalicikan lagi. Karahian da sangulun, mosolon, hujat, kasombongan, kabosugon. O insanan na po hal-hala ang arat nga kaintalang mantadet isuang irisalem mo ginaw to ko iri nandahit papakamu amu dawakon. Okay? Bah, jadi nununo pa iman to ko nga milo to kon akanon iti kadhilo nga kada to ko kasilap kano pa si dino gi o insanan no po makanan nga halal.
Inapahit mentak da kayo dit nakatano di seminar kesehatan di tatuang kumoiso tat tatuang katalo na di kasadapi di i Pastor Josh Ebi pencerama daw. Hiri na di mandi siya huraya iti pasalamakanan nga mila na po mesti da mo ito kad vegetarian gi. Entah niya kumadi vegetarian na dendo. Iho nga vegetarian ako iti di sakiran aiso na hi daging nga haron ako kundo vegetarian da antakan dila. Oke, jadi iati na potigi nakura tu ay papaingkakat ako nalat. Oke, contoh lah iti makanan iti tinumon di karahian dati nakura. Ako ni ka toko koilo nga mantadit salirah beti wo. Iti kododot dati. Oke, kada tako pa yung sa dua. Pagalon ku manok lagi. Tok asadapi mo tigay manok. Sa kiron na pod mahan dati lugo gi. Tok kay. Ikamanda sayap ayam. Milo asadapi karangahan lagi nga asadap. Kakanan nga asadapi. Lobi pando miagal doko tu ang asampin ng magonsok. Jadi sahira no pod iri ko basanan dati. Iri ni osanonggat magihum. Mantadidi taka di katangkiat. Vegetarian no po nga tok tangkiadan lit manok, tangtalu, daging gi, sada. Bagi na po di secara jujur lah terus terang. Kakuaan ko na po akan vegetarian gi. Nga ako kanod magadailot ang manok, ang sada. Iri kakuan ko ako vegetarian. Ako ni buganda kami imbangat mo. Sa kiro na pod haro ay so na po pasanatan na po isangop gi. Nga sa kiro na gidaro mga kanin ako niya kaharam kapiyo mo. Nga puji Tuhan da sa kiro na dat haray vegetarian itid. Intan ko na po nangaran-ngaran ako, oy vegetarian nga ikaw na kayo kundo. Iyo pakanta amo iti mo. Nga isay na po ikamilo. Iti vegetarian ka daw tinga iso imanto ko that I will go. Oto po ti bagya mo. Mimanggat iti na po sakit-sakit that ay awayaan dati dondo nga kagumuan na pa nga manta ditakan nun. Manta da pangangakan dati. Nga kada ta kumain sa lawo gi. Mimbangat mo tilat rarapawon. Tua-tua kasakit ti kadaw. Sa kira pimbangatan takano kaya nga kasakit ti. Tok iya di pancara mamakanan di. Oke. Haro duo iman dati imulaya diti. Kumuiso no po nga isumuang gi. O tapat nagid iti napatinan dati nga haray process daw da imilam mamonsay dat inapait akanan dati di nga ako ni ka kasakit. Nga ay man ako pi ataman mang kantong piyos gi. Intahan ko na pa hilad dambokon sa kirad umbal ko pag may pingintang. Inapay asaro na tulo na pakitanan nga mantada Thailand. Mga kan na disadad sampakis-pakis po gi. Haray man ko'y orang ko dat ikara monyet. Ino pakahi bobos at asadapi mon ikara ki. Nga akanan pa'y miyaw. Itutok daw. Ako po na kumbal na ko kita nga hari karait ti dila. Mano po ukabo ila tampurong. Paingkagasin di ikara hindi mo.
Tok sauk-saukon itu tok kemangakan, iri ta sadap ka. Sa di na kaylo nga, ya di na karay tanda tangolun la. Om umbalay pa gid it daging ki, ina pahit, maan pa dati paruwabay, aruwaba ni ri, patindalan nu ansakon nu nagi nga ayami. Ayami ki, nga sayra na pod man dati akano, ansakon dati it miagalidit ay noon sa kopi yo. So kero na pod italad da manok manlugo nga alanot po. Iri patiga dim tipon na pa ihiri dampok nga atipo na pa nga nonsok na bo. Tipon nga apo atipo nga kakitanan na po nonsok na isaliwan. Akano nga aragang-ragang kiraharaha po. Nga piagalan no na po dit may papabay lugo ni kagugi. Tokoy. Misuway mo ti kapurimanan di yudit asa sadap gahit. Ano man paruwabay. Oke. Jadi iti sumuang nununo pay akanan dati pailan dati iti napatinan nga haro proses set obuli. Aswaya ano kun mo ti kapayaho ki sa kero ng pamakan to ko makan to ko nadmiagal ko nga tapayas, nanas, nangko. Kaswabon da swab nga lumabos nga tahi no. Diri nga aswaya na ko minum to ko wayg. Asaso nang pay wayg to minum to ko wayg nga waygi asabo. Iti napatinan dati nga harap proses daw miagalot. Contohnya kangkung. Hari kangkung ka sumunid hirit panimbubusan. Hiri luluyungan dat jamban. Wakon. Om balong-balagi nga okon na gid ang ano tamo dit kangkung. Dahiri luluyungan da jamban gi. O nga tamo-tamo gi. Ngayon na di dati katuo manrapawo. Susuway ka kanan dat mungkin da iponoro sarang iri mo. Hara na nga tambalot tamo boros at ako mangkan dat sayur no mani bajawod tay manok. Mangkan ko di ako man bajaw tay manok. Man nadadiwa ka no pamalapis ay tok napurusi sebagai halo ka. Tinan dati ka daw nga haro proses-proses daw. Kamun pa nga inan dati purusis. Tok iya di mo gabi na gidi gi. Nga hali piad iya dihititinan dati pinanudukan na po kinarahingan nga intangan ni dati menuno akanan. Ako ni di ka insanan na pemakanan. Semua yang bergerak akan menjadi makananmu kan digi. Nga harang nga miagal lagi ka daw na sakot-sakot ngai. Ako ni ko akan ngai. Isay da ko mangkandet tahipoy. Mangkandet lahunay. Rumput Malaysia. Akon ko insanan na po nga akan dilot sakot-sakot. Umbalay da mo pangkandet tambaw. Makukuraw. Paingka nagi ka daw titakanan da iti binatang nga ako ni ka akan ngai nga ada ti iritan labay na la. May napad it panimpunan ng abulita kad mintang kahilod. Ibamat pasal 11. Oke. Jadi isumuang ka. Tok kasuwayan ani mo tid IPI mga kandidat penuhan da kitab ang awakasi mo ti tanak wagu delo ang agaras ngai sumandak nga ang alawa. Kada pasalawod tok na di ang alawad mang kandet delo. Iyo di petakanon delo nga ang alawa ang awakasi iya mangkoy surupo ang naruhi. Yati nagi mo natas tamod dat mangusgang uspod
ay mantamong kasihatan datinan, akan naging agu mo sakit. Ge, nga haroy kasari nga ilit ang pinay ngay. Marcos 7 ayat 19, o insanan ng pamakanan nga halal. Iti napot akanon dati hiti pamaguna, o kan di ko halal ngay. Asala, tako na matidid, pang istilahan dat ay ini makanan halal, ini makanan haram. Sala iistilah dati di. Tuwi na po'y haram nga akon ka makanan. Inay halal o makanan. Iri pagi binaras di Tuhan Yesus sa hilad. Ay sana na po makanan nga halal. Tapot lagi. Da makanan na po nga halal. Ina po it amu akan nga haram. Jadi sekira na pada kasyo, ay sana na po yung makanan ng akon ko makanan nga halal ka na po. Amnuno po nga akan ni dati. Nga binaras siya dat semua makanan halal. Dalam ayat 19. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi ako ni ko halal ngay at harod hiti pamagunan santabi halal makanan. It haram, haram itu bukan makanan. Asan ang ila prinsipyo lagi? Semua makanan halal atau potot. Ina po yung makanan nga halal. Ina po it okon ka makanan nga haram. Ilo na hot prinsip dahil lo. Jadi oilan dati tinumimong na pailad antakan ni digi miyampai dit orang-orang Farisi ketua-ketua hugama kepala ahli Taurat oilan to kunad apantang to modelo pasal makanan manta didim santab no di makanan dat ihinad hirid borasan datid ihirid no mandela akano antakan di santab no di makanan sudah pasti halal kakuan no pa nga iyolo no pati nga lobi borisi lobi apantang isuang da makanan ko iyati. Jadi aiso no keraguan dati det haram ko amu iti ka. Kakuan no po nga ain tutunan ta kono iyelo no pati nga tulun-tulun dit monopot i otopot kopiad. Sedangkan det mangakan naging det di pagaduhan momog pa nga dua talingod timbaw mada det kapisoli hitit tanggom momongigit. Oke, jadi rotio na dati lo atau pot nagin semua makanan halal kapinaboras di Yesus dahilo. Nga ailan dati dat inapoy akan, inapoy halal nga makanan. Yang haram bukan makanan. Jadi semua sentab na di makanan halal kaya. Okay. Hali piad akan ni halal kada dati pintatasay. Mintotos to na po iso isumakit. Haranoray tandat karait kamonigup agumu nagitulun na sumakit mandat demangkan da tusi kamonigup. Nakurap ila tusi nga pintatasan pa dati makanam to kasakiti kakawasarhaki nga ano di milad ati mangkan pa di ongon som paing kurap pa da agumu tusi. Okay. Imbulaya ito kadi kagut. Aya, haniba na di masagi 13 menit. Iswang Roma 14. Roma 14 itinakaguhat tansih dokumodua da pelajaran dati. Anaruh dadi lohodid. Tepat na po Roma 14 pasal 14 ayat 1 gisom 23. Nga kita ko yadit orikot. Mo ito ka na po rikot ilohodid ayat 13. Jangan memberi batu sandungan.
Ayat 13, Roma 14 ayat 13. Mantadidi, janganlah kita saling menghakimi. Nga, asanong nagidat igitan da kotit pamusarahan da tiyati. Kada takono pomonsay da inopoy tambalut tampinay dati nga arato. Iriday igitan to kagi. Kada toko pomonsay kada toko pamaratu da tambalut dati. Okay. Deho na pod katumbayaan kadi Rasul Paulus. Iswanggat Tuhan Yesus iti namati it kanun mga liro dati it gisambot obarulang to ko obaruang ki bahwa ay suot tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Ini itu lundat memusaraw dat harus sasamu otak patad iri nanday sasamu. Sakira na pamanindual ka ginawad tampinay no mantadat takanon iya na pondo nga paimpasih kad ana tumanud dat ana paintanud dat pagangatan dolisi. Kada na dat janganlah membinasakan. Nugala membinasakan nilo ay. Janganlah engkau membinasakan. Purasan ko na pamamaratu lagi. Kada na pamaratu datang Pinay no, mantadatakan no. Tu, Yesus na pohom napatay na untuk dati. Nah, mongobi naman din mga kangi. Kristus telah mati untuk dia. Nuno na pa'y asaraw asanong, iharad do kayo, kada na do kayo, podyo diyo, pasiliho dot fitnah. Ipanondas. Tu iti na pakarajaan do kinarahingan nga akon ka soal makanan, teka tinumon, nga soal kebenaran, damai sejahtera, kataadan, om nagi, rusad alidang. Mantadidi, isain na po hit, melayani Kristus, ngampay iti haralan, nga isyon na po nga kahanangan da kinarahingan, om nagi uramatan da tulun. Tokay. Kay lakom nakura tuminabara si Rasul Paul still la. Ang sangkiwal tamo datang ulun kadi siya kada da ko pasiliha iti makanan minuman dat karay to hal kerajaan surga ka. Doho na papangintangan nila nga napanganakan ni sila ko. Hal pod surugaham akan kapasal makanan ng minuman ka. Akan iko sebab dat manuho siya mangakan nga kinasangkiwala idi tangulun. Paingkura ko asangkiwal kapiatulun. Kadati gi. O may katu ka. Dia na Thailand. Yala ako punya taulah ka. Iya din nakadaw sila. Sahira na pati dumaguang at tangulun gi. Inapahit isu dahil lalaw nga akon ko sebab dah haram. It topik daw. Dati na pati dondo nga haram halal. Ina pa ideolo nga yang haram ay laan na haram. Ina pa pagiwali-walan dilo nga harga ti kamondot ipasambahon dat berhala ko. Okay, contoh ki. Kada ko katagod. Iya kauhit na kumbal. Okay, contohnya topikung harga di sa sambayangan dilo diki. Ngon na dilo pailihaid it ang oren, it ang limaw. Buli kad akano niri. Buli ka. Irihot isuh dilo lo. Ako ano po nga sira no pod harohit memaguno hidit binatang halal dipersembahkan kepada berhala
haro higiahi arubatan kan tari bo. Kasambah na de berhala igitan kagum may pasar pobolian. Irihi pagi wali-walan dia lo. O kani ko akan iti dia ka amu itit. Oke, contoh lah. Iwogok ki. O kani ko akan wogok ka amu. O kan ko iri isu dia lo. Iri na pom oy lano dia lo. Ina po it imbulayan dia lo nga. Miagal ko iti. Sapi igitay na pasambah dahil berhala. Kasambah dahila igitay minuli pajuala dahila pasar. Iri kamoyan dila la. Jadi hari mo borasa o bulid akanon, hari mo borasa amo. Tu nakasambah na berhala ka. Nga isay do ko may panakaw limo dila topiko. Aroy madakot it ongan royal gi. It angan nakal. Pianda no may sambayangi sina gi. Rimandad. Kakita na minuli aku rahas semini pagan dit onga limau diri tapi ko ongatil kalau mati oi. Oke, jadi iti dati dat zaman dadanda. Ino pa limau ni pasambah diri tapi kung akan kamu. Yo kayo himini pagano, mini pangakan gisam dando nga pa miyaw ko iki. Ang nakal ko no hay. Nakumbali hay. Mini hay sambayang hilan na bawan iti bo. Harodi hinuluhan dat bobo sa akawas. Antakan na pa di kawo sa dital nalun. Jadi inuman pingolitay nga ay angalan ha pa di. Katimpak kadim ay mundo dorong tako pa di kadigdit garibar. Undorong no. Kok kita nga hari tapi kung tok oilan dati dusun. Ongay na di rikat na hirig eh. Nga laid di gari na tong kiadan mo. Ay so na di takanan. Intay nga gumudi duit pisa. Tokong. Ngoyo mati anoy duit pisa kirawo. Ogugumo yung mati ay. Labi iha pa daringgit. Hinga. Pagi dudu oy duit pisa tok pamali reload ka. Antakan pagadim akwat pa di SMS lah. Pamali reload ka. Iri na kinatila hindi mo. Jadi ina po hit sapi, binatang sapi, nakasamba berhala, o bulipod man pobolyo, o bulipod akanan ka amo ka. Iri, hipagiwaliwalan di lala. Iri na di kadidi Rasul Paulus ki, hal kerajaan surga, akan kapasal makanan, akan kaminuman kasya. Tu ang sangki walitang ulun. Miagal na dati, sayra na pod, amo na milarurudan itulun ki, kadati, samdian, taylanin do ka. Iri, kakuandat karaiti silot tilo. Oke. Mintang takano po kitab Korintus, nasihat po di Rasul Paulus ay lagi, may ikaw na pa akan idambokon, kada do ko siya sato. Kanon na po do kayo ka. Nga, awilan dati dat antakan na po do, ino po tulun-tulun di kamoyan di siyo, nga ang pantang ilod iswang na makanan. Pride na po ko haram halal, sudah pasti. Da ino po tangawlo ni di nga, mga kandit aakan. Aylo mga kandit okon ko takanon. Iri pagidi akanon no po, da ko'y harap padayakon ka. Kakuhaan no po, nga ino pa'y padayakon dilod di, halal. Cuma, bezah na pa daw nga, nakasamba berhala ka amo, iri no. Jadi, o insanan no patakanon nga halal, tu takanon giya. Iri na naboras di Rasul Paulus at may ikaw no pa akan idabokan ka, daan uhato dat nunuti ka. Tu ina pa itulun da papakan diolo da antakan idi, itulun-tulun da farisi, sudah pasti dat ay mga kandit aakan. Ay mga kandi iharam. Jadi, no, ay sa karagu-raguan no. Cuma, ini nakasamba berhala ka, iri no. Okay? Jadi,
Manu tokod oratian dari lagi. Ratian tokon no. Dat nakura tu o insanan no takanon nga halal kadi Tuhan Yesus. Tu ino pa itakanon delad hinadiri nga akan okon ko iharam. Jadi montok dati timpu dadendo. Nunug alam mong hakimi la ako karalom ko piyo bo. Ilo komon mong hakimi. Nga milih kan telo kamo yanda apa pa kamu amuwakon gi. Sakira na po mga danda na po di tim montok dati sebagai tulun-tulun Adventist. Ato ko na di mempertikay akan ka amo. Tuoylan na dati hinggay akan hinggay amo. Bahkan dat pinasunod dahil ang kitab yung Mamat pasal 11 hinggay akan hinggay amo. Nga harakasari igahi kaboling kahangan mo gi terutama di putik. Akan na putik ka amo. Gisombo dando nga partikayon to katit akan na putik ka amo. Masing-masing nga harone pandirian. Yoho nga hari pandirian secara pribadi. Nga mengoidet tidak memecah belah kendati. O sanang nagid takok pagiwaliwalan lagi. Ragu-ragu kono pohom. Ay tagal mangakan. Nga mangakan kono po kada ko papakamu amu idit mangakan. Miya galalo komo nilo bo. Jadi isuang getakanan ka daw nga karay titika mundet menghakimi. Okay, isuh na pa di iati sebagai tulun-tulun Adventist sa dandag nga ato ko na di mengintanggat haram ka amo nga vegetarian atau tidak. Montak na pada kayo vegetarian to taniya to yo kayo na pa nga I will go ko no. Kada ko na pangumang-umang dahay po nakano minanang kiadilat daging-dagingan. Yahay ka daw nga yahay mangumang-umang do kayo. Ilo na dahat tamudan iti pelajaran nati di bay no. To nuno na po hit mangakan ko pia daging nga inapagay akanan dati nga halal. Mangakan ko tumbuh-tumbuhan, teka sayur-sayuran, buah-buahan, puji Tuhan. Tuhara kemampuan do kayo. Jadi iya hai kakal pod odo oto daging. Haro himoti pandangan dot. Kumbalo ko haro tambalut bo. Ay maditi ka gaut ka kasyo ki mangakan pod akan milo po mangakan ka. Sumakit ka no paggaut kano milo mangkan la daging kasyo. Susuai pandirian dati digi makan selagi boleh makan ka. Tu hara timpu dat insan tadaw ako matindaw milo mangkan nilo kasyo. Iati dat timpu do nga sayra na pemangakan toko daging berhadapan mitoguang toko lo vegetarian. Kadang-kadang kopi gogol toko iki gisombot haro na ngait kalau tidak vegetarian tidak masuk surga ka. Haro tuga kopi deh. Man nando kagulo pisay. Yesus pun makan ikan selepas dia bangkit kan. Iati no patim kada po borosad ila haram halal. Ipiay sopi halal nga haro hibohitan dati. Jadi tamodan na padila pelajaran dati nga iati na poti. Mga kanda daging umbalan na dati mengingkuri. Mila na pom ingkurian. Kano na pom tangkiadan. Iyo kayo hit I will go namang kandararakaon po. Hari, dua kemungkinan. Kumuiso, mimangga mo na pot ko, dat iri, paakan do kayo, iri, naakanan do kayo. Kumoduo, vegetarian ko, sebab da sakit. Mga kanda sada, sumakit. Mga kanda manok, sumakit. Terpaksa vegetarian. Jadi, montok do kayo i-vegetarian,
kada ko napakamu dahay dit kakalpod miterian iyati miterian kada ko napapakamu let vegetarian tu hal kerajaan surga na po o kon ko pasalo vegetarian atau tidak kanda di Rasul Paulus sa panganakan kada to kana mamaratu pasalo letakan nun iyati no po sebagai panahon de kinarahingan magiratu-ratu toko vegetarian ka tidak irihat isu dati o niko halal haram ilo halal vegetarian atau tidak ilo isu dat itip kaswaben di bayan intangan toko jadi montakidit vegetarian maita kana makurang ayat daging sekirah piad kaalayak kot may panganud lisin GDL nga hari GDL na rumikatat it aman lahowo gout datang lagi ako na niya dati dat mantad ko ilat daging-dagingan agumo ya sakit baki umbal pagimangkan ko daging gatambang modok totoo nga loswan raha nga numay gout nga mintalang nga no kadid mimbangat daw durian nga yo di kakan mimbangat durian harangay aw hari hara ka apatay kakan durian jadi nununa pay haro nga inapohit mandati pendalano nga kesederhanaan mono to si datid mumbalo vegetarian nga mahal lagi lo vegetarian ko itit meterian dat sumono mananam to ko rarapawon ay obinsuni mamiara ko manok do natulanom akan jadi kada to kono papakamu amu idi vegetarian kada to kono papakamu amu idi kakal pod meterian nga panatas to kono kamad mila na pohom vegetarian to ko lah umbalan to ko di to gumu gya ka baling kahangan ilat meterian mo ilo mangkan daging megal kalau ilo putik akan kamu nga sakiran pod vegetarian to ko nuno pamasaala dati ay sa pagiwali-walan dati pasalid ngono padi ilaid akan natahipoy kaamu o kani ka isot tagayo nga akan na putik kaamu kano pom to gumu na dahi masing-masing po kajian jadi ilo na hot I will go dati do kaswabon na bay no hali piad ihan ko tinga meterian ako po doon do nga orohiano ko'y magangat dati that I will go to ko mila na pom inkuryan to kanolat sumber binatang mandati akanod miampay mi bagal-bagal ilot sumber makanan hali piah dat ay dari tumbuh-tumbuhan tu kasakit timo tingalad pintatasan Oke jadi pohilon to kono pelajaran dati do kaswabon bay no siyaw do kayo to YouTube to kono di bay no kakalpod Hedge Plus alain nga asanang kapya to YouTube mila pa dati gunaon kada to kono papakamu hamu dati samtisa iyati vegetarian ka amo irihat isu dati kaswabon na bay no okay magisa sa kadung to kono mantadi di hom kanaw misis at akad iso nga samayaw kinarahingan di abantug iso ang kerajaan sorga konsikaw to kaswabon na bay no insan po dat nakapangimbulayahay do panambarasan dat pagangatan kumadahay moy dat iyahay na po nga okon ko mamaratu tisam-tiso nga magisa kadung yahay moy dat iti napapalayanan ang kay sisan dat iswang dangaran no nga akito ang miladahay po tilambusan ang pahimuganan dahay kung si kautuhan mantadat kinapagyampayan iti
berdoa ko mentok ay sana ni makikinangong maidat ila kadaw nga iswanggat pangintangan kalidasan datinan gisam makano ila da papandalan da buru-buruan dila. May nagi anway dat pangalingasan it tambalut-tambalut dahay da sumakit gisam ba ila kadaw nga bila no paggunaan iswang da palayanan. Tuhan o gumuot pakianon dahay mantan ka ginumuan dat kabalingkahangan di awayan dahay nga uhupan no hay gisamban no pay awayan dahay nga patilambusi hay o girat dameng giti boras no. Iti na sambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati, hinakaw po ham kapisanangan na po kayo nalandat karajaan da tadang lubay na.